uqinise ekhathi lento loyikhuluma-ke manje because mina ngeke phela ngivumele makwamafe ngibe ngathi ukuthi ubulawa bubani. Nangeke lo makhelwane ngikutshela ngayo ukuthi uyaloya. Makhelwane. Ninjani mama? Lo makalo mngani wakho. Makhelwane. Awubuto sithi umfana. Sekwenteke nge makhelwane plana. Buto sithi umfana. Tshela makhelwane ukuthi uyaphi. Uyaphi mfana? Hayi bengithenga singo ne-drink la kaSithole. Nami ngihleke kanjani? Nami ngihleke nje kanjani? Uyothini lapha? Ngithenga singo ne-drink bang. Awusiwe nomngane walomfana wami lo wegcina. Nguye but ke sengikathi ngamgcina ngoba nami kathi ngahamba. Mtshele. Shame on you. Sewuphelile. Sebaqedile ke ngawe. Akusena ubuya. Mawubuya le. You're dead. Le kaSithole. Usabuda. Nginguwe bengingabaleka. Hayi mbona uthi umfana bani lo? Umfana bona. Umfana Mpinga. Yabona Sokhulile. Uthi vuka lo mngane womntwana wakho lapha lela Sithole. uthi wenda 50,000 ngenyanga ungitshele unemali umfana. Hayi ngeke maka ngikaze ngisho into efana leyo ngeke. 50,000. Sithona mali. Awusiphe phela noma sosisengela kwasadila inkana mfana. Ngikhuluma ngathi 10,000 mina nawe nje imadlala encane lengitakhela yona lapha. Imadlana le mali lengaka yona mfana uyithatha. Kulibadisa nje mama Nkosi yami nawe uzame. Ulibatisa nga 10,000. Umuntu uzothi imali. Uyaganga lo mfana. Wentoni kane makhelwane? Uthi ngisensango. Yeyi wena. Nguwe lo sakhela lamaphara kangaka kani? Musibothe ngawutshele umuntu. Hayi uyabona mina. Yini? Khululeka. Khululeka. Nase kwathi mina nayo vele usuka sadi. Akuzina ukuthi kuze ngimtshele. Sindvo so. Kahle kahle athi ngijakile. Sisita wena hamba ke le kufeni. Hayi wena mfana unani ngakuthinza. Uyothenga singo ngiyamtshela ngithi lapha lo my friend labamcashile lapha. Lo my friend abamcashile lapha. Unekunwa netindwe lapha kunike lesingwa uqamela nakito lapha nakafuna kulala balala natikwathu. Na ke ticamela yena letingwa Ngeke jama bese kavimba lo mfana nami lapha. Nalo wangasafuna ukusengisa idrink, usengela idrink. Makakuna kwengithi la, makakugadzwe ngithi la. Ngeva. Makugadzwe ngithi la nathina sibangani bakhe makwakhe. Siyamthanza. Njoba ugadzwe nguwe nalo namake. Uyagula makhe. Kulunani wena? Awuphathekile ngathi ukwasha sifo senhlitiyo phambilini la. Anikathengi ini beka Sithole. Ungakhanza phela ngoba phela ngiyaye ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngileli butakhole badidla senichaza ukuthi kuyonakala lapho manje lalela uthi lo mfana nami umfana Mpinga uthi kunemfene lapha akunatikoloshi uthi kunatikoloshi angaka yathi mina ngaka ngisho into efana leyo ngosi manje lo tikoloshi unjani ngifunge babebuka kuthe into uyakhanya noma umnyama lo tikoloshi angaka ngisho into lefana njalo uthi lapha kunatikoloshi uqinisile ngibangela inkinga emangweni wena umthula noma msikathi lo tikoloshi mhlambe kuthe mina ngithatha indzaba lefikena nangimangena nguthe kusayena sitolo kwasasitolo sesikhona lapha kusayena khathele mina sengiyamtshela vele sitolo lapha sisathi sefika nini yebo mina ngimtshelela kwathina kunatikoloshi lapha uqinisile uhlakaniphile lo mfana ngeke udlale nalo tikoloshi kuthe mina kanti wangona nalo tikoloshi kuthe tikoloshi ngimatiko mina bengichaza ukuthi umuntu makwende kwasakhathele lana uchaza kona khululeka angeke akwende lutho lo Sithole basithole angeke akwende lutho uphethe kuthini ngifuna afike semtshela sithi wena sivile kuzabatoko basunatikoloshi nyalo nje Ntathi ngivenga bani? Asambe makisiko. Manini ntathi ngivenga bani? Khululeka ngeke kwende lutho. Ngeke sitawusho phela kwende lutho. Unless utasinika thina idrink namakhelwane. Ukuthi utawuhamba nje nalabo 10,000 wacala nini udayisa yona lesa. Ukhuliswa ngithi wena sibuke wena uyakhula la uyehla uyenyuka esikoleni la. Uyakhumbula mina 1953 ngidokupha 2 rand uye esikoleni.
Manini ngicela mara wasakhona ukungibona ngathi 10 rand nje. mani ngicela sende ibe simple lento. Mana 1953 mina ngangakatalwa lapha. I hope nababe bekasengakatalwa. Shothi phela lobhutoko lomdzala phela angithi niyafana. Mana Kuyafana ukuthi ngapha wena. Sende ibe simple ngazigcine seyisala ngami. Ngicela kuye kudlula ku-ATM lapha njengoba ngishito ukuthi ngithi imali lengicash. Ndaseke ngiyabona ukuthi lenzaba. Yini ATM? Kude phela imali yami ngiyihlale la nabuka nje nabojama lapha ube bengiphethe ngcash mhlambe bekade awubona. Mfana abantu ngamani ungayiletha angifuni imali yagesi mina emshini imali ngamani ungiphe ngesandla. Weva ngamani ungiphathele ngesandla. Nabo banabo tikoloshi kuthi imali le ngaphakshelani iphakshelana isuka iphakshelani sayini yona le mali. Ngeke lele ngigesi ngicabanga ukuthi ngiyayiprefera yona dani kunokuthi nginganika umuntu cash cause nyalo sisathemba. Oh siyaloya thina. Nyalo sekuloya thina nyalo sitaloya wena thina. Shothi uyamcela nalo sithole ude lemfeni lo tikoloshi. With all due respect nakusengikhuluma ngesinabani WhatsApp. With all I mean like ngayo ngihlonipho lenginika yona ngicela ukuthi uthi nyana thina singimena nje manje nginike noma ngase 3000 nyana into kwalo ukuthi ngithulele inzaba le ngokhozi nyalo ngathi nje angeke mara size simtshele noma ngabe angadiva because ungasinika wena lo 3000 mara vele kusene kwento ngidifike le angeke ngidifike ngathi mara thina vele asithuthi letinzaba asithanzi nyalo nje le itophelela kithi kimnaye wena asikhuluma isihlale sitihlalele la cishe waphelelwa lekusasa nanyalo sekusitile wena bosongenalo likusasa nje bese uthi unendlu 21 years una 21 yes 21 years old unendlu lenkulu lemakhaya yewena uhlakaniphise kwanomfana mona bekufanele vele ube umfana ingane nomfana uhlakaniphile naloko kwami kwakhile lapha i1 room yako yemkhathini hayi naye mhlambe ngabe empilweni wenta ngcono manje wakhetha utheni ngisangangayilima ibheme ngiyole yazibulale likusasa la no angangivaka kabi manje umngane wami uthini ke okay man uthini ke mthana wami eh uyathi sinyalo ngisengakubonisa emabhele enyoka mina man ngicela ukuthi ukhulume tanda takho ukuthi ngikho la kimi ya man ungeyema khona la ngikuve kahle because nami nginayo mfana ngela uyekele kunginyusela labo temperature be BP we vine nyalo nje uyangifuthumeta nami nginayo mfana uyasebenza Zamphathi nje lengicelayo abantu bathi ngosami ngitshele phela makhelwane ukuthi usebenta le kubuthene emaphepha ngubani lo sebenza kubuthene emaphepha yini ngano oho ubuthe emaphepha ezila kusebenza umasipala noma uyahlanya ufuna ukuthi uve ngabani asithanzi tindzaba thina makhelwane wami mina ngeke ndaze ngikhohle ukuthi kufuna angisafuna lokukhuluma hayi kakhulu but sengicabanga ukuthi kahle phose indaba athi khona lana ngicabanga ukuthi nama standing ngidlule wona butha wona emaphepha but yena u right ngiyambotha u right ngicabanga ukuthi ngidawudlula la lama drinks ngidawuphathe bengithu because nyalo ngidawudlula sale ngetown la ka store ngisathenga khona sidabe sihlale phansi sixoxe ungangeni ke lapha kami ufike umemede kunomngane wami lapha ngihlale ke ngingangena ever since vele ngaba ngumngani na angizange sengingene lapha lo mfana unenkinga lo yani manje yena ufuna ngena endlini tebantu ufuna endlini tebantu vele ngathi ukuthi kamngane wami lapha umngane wami uyangena akusiko ke kamngane wakho lapha ngikami into bengizama kumtshela kona phela na ungekhona ukuthi uyangitshela ukuthi understand mangithi kamngane wami umngane omude ekhaya uyangikubula unendle emkhatheko loyo muntu lapha kami akana lutho uthi ke na ke lo mfana lo angiphikisi ngimdzala ngithi angawuphikise konke ngeke ngikusho nyala ngithi uthi lo mfana lona ke lapha wena awufuna ngene wena lapha ngathi khona tivelo tifihlile lapha angiphikisi ngimdzala mfana nami angiphikisi njani ngiphikisane nawe wena mfana utanginyusela ama template uthi lalela uthini ngami lona uthi ke na wena yena yangena le lo uthi ke na ke umfana wakho umfana uthi 10 lo mfana phela mina sengikhohliwe sengigugile utangibulala mfana hayi mina lokungididako lana namake ngididwa ukuthi mina angingeni lapha and angathi abafuni kahle la vele ngami lapha angeni nje bantwana bengaba kungani angene kepha umngane wami ekhaya
ngoba phela ngithi sibangani la kuthi mhlambe umngani walomunye sibangani. Ufunani etindlini tebantu? Uyangena ekhaya. Buka manje lo Manje msokhuleka nakangene- futhi uzavule ifridge lapha adle bopoloni bamake la. Ngathini kuye? Hakuna pholoni endlini yakini. Uyakuna pholoni lapha. Ngicela nyalo ngishise 7. Lo mfana lo yangimniketa abo cheese lapha kama agijima yodla bophaloni ngale. Yibo nje laba bamcubulako. Ucutshelwa bo cheese. Unabo cheese makhelwane wena.